Hai menaza ting choma I zaiklum I awang riame mai ka pe ke zim dai ting kum chana jang kai jam dai kam mai ting chuak de reinsa Paulia gaira dale North East State Manipur Churachandpur District ke Salbung Thibung Subdivision ke Bambe State Bank of India SBI branch kacharang kang kai kandui be bam inseuki ge mina hangminge mena gimi te lozak gujak charang kang lakrev zemingeu kadung tati le zakachele tati be bamai hegin chat kana hi ge zana ai paulam ge benge suite me branch manager ne Churachandpur police me soge paugai dele zakachel dele zai chige mina hangminge mena gimi poine pistol te lugujja rangkang lupet be bam zane pe be bam case counter gene kadung tati dele zakachele zai chige kacharang kang te tati broge ze giki za SBI me gulei za ache zane chambi be za chige rangkang lupet rahang wong megulei zasali za India ram ge hanai kum ting kum chana jang kai jem dai paminge be face Lok Sabha election tara hangge nomination file te bizen znai ka pe kyu zik chum ri mai ge loi gai delay zai nomination pe wang gai bra me pi ka dak ra ben mai kam mai ge pi gu delay zai tara me candidate me pnigu nomination withdrawal te rabza wang ra ba ma mai ge na lang ba mai le zakat che delay zai chuna India ram ge pakat chumbe face Lok Sabha election seat jak squeeze ka chum state bana union territories krevzi ket ge bam rabza anui soga bambe kapeke huzis namai ge bam gudle zan India ram ge hanai kum ting kum chang jang khajem dai Lok Sabha election bam za percent printe za tat ke udle face plan na za chuna plan face na bam ge zakna ta za pansak mingeu anui soga la rele zai face pas na bzen cheuke huzi ket mai ge bamgu zai vote sei dai rabza nai kum ting kum chang na jang khajem dai Lok Sabha election gu cheuke huzi madai mai ge sei dai gulei Zane Palestinian spy mebo Hamas mena Israel kadegen zikom habai ke huzis namai ge ngi good bay bizigene Israel mena notan Gaza strip tat kan nruibe zane Gaza ge lungka hre mremze ngara hange tat kan nruibe entry point kai nam di biza chuna let kai dai nile zakat dile zane United States go Secretary of State Anthony Blinken du Gaza ge lungka hre mze ngara hange Israel kadege suite me leaders manai Prime Minister Benjamin Netanyahu zadu ngokam powdlei zakat dlei te beite wang begya zai chuna Israel mena notan Gaza strip zana Gaza ga lungka hre mze ngara hanga tat kan ruibe entry point let kaidai di bchai suiza Gaza ga Palestinian me lungka hre mrame temi bi gudlei zane India ram ge ting I rahange zane sia rahange pizen cutting game India Meteorological Department IMD mena saze India ram Northeastern Region State babam ka cham cham ge tingru inchi sangja ruigulei ja che za India ram state babam ka cham cham ge lum ga sanggulei ja ting rahange rang to gai zelalei zane IMD mena saze Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram zane Tripura ge tingru inchi sangja ruigulei ja ka chedulei anu soga bambe kapeke huzi minge banai kapeke huzi srug mai ge za chirin magza Arunachal Pradesh ge a kada da be state sona tingru inchi gulei zakat chedule kapeke huzi minge mai ge zalum sang rahangel ya gai be ze East India ge kapeke huzi minge ria lum ga sangulei za ache zane South Peninsular India ge kapeke huzi srug ria ka chang lum ga sangulei zakat chulei zachuna tingge tingru zai tingkai gui de sakye be ze patak cham kak sangdalei pose zigene chuna ma chi mena lia gai be chai suiza Assam Manipur zaina Nagaland ge do tingru inchi sangulei za chedule chonai kapeke haze minge banai kapeke huzi srug mai ge pose zigene ruike ma ge za anu hai mena man ting tora dale Zane India ram go Prime Minister Narendra Modi ne hanai kum ting kum changna jang khajem dai Lok Sabha election na langbe face na cheuke zikat mai ge bambige Varanasi gene tar hange bugu nomination paper kapeke zikre zemdai mai design file te gulei zakachule zai po soge Varanasi ge BJP lam gene organize te gai bize road so du kapeke zikre zakach mai design te gu zai chige public mramze pachu kanga me ki ra hange ngom po gulei zakachudlei Zainderam go Turambiki Supreme Court ne znai kapeke zik chomai ge saza Delhi Excise Police case gene nimni bipe Arvind Kejriwal je hanai kum
Lok Sabha election bam zegene ngong gya gaize mpet khaile gulei ze achudle za Delhi excise police case gene nimni bipe Arvind Kejriwal Delhi go chief minister perege pakmo balam ge king ke dai rabze kapeke uzis namai ge zane cho doi tebe banai charangkang lute blam gene du nimni bipe Delhi go former Deputy Chief Minister Manish Sisodia ze mpedra hange pelak blam ge Delhi go High Court turam bikinan znai kapeke uzik chumri mai ge Central Bureau of Investigation CBI mena Enforcement Directorate ED mze Plam ze rangai rahang rangai le ze achule zane Delhi go former Deputy Chief Minister Manish Sisodia ze du nimbe Delhi go excise police scam gene nimdle zane Delhi High Court haturam biki ge samram Justice Sorana Kanta Sharma ne Enforcement Directorate ED mena Central Bureau of Investigation CBI mezadu sam chichangai dele zakachudle trial court tatiba kram ke zi himre mage bam ge ze zane Delhi go former Deputy Chief Minister Manish Sisodia ze nimni blam ge king ke da rabze kapeke zi disat mage Zai Congress Party menen znai kapeke zi ke chum ri mai ge paminge be face Lok Sabha election bam ge rebereli banai ameti gene ntara hange Congress lam gene candidate meze rang bagai lei patingati te lu bachang ge Congress leader Rahul Gandhi ne paminge be face Lok Sabha election bam ge rebereli gene ntagule ja ache zai senior leader and Gandhi family loyalist Kishori Lal Sharma ne ameti gene ntagule ja kachidule zai panai hangna ja njanai nalang ba paminge be face Lok Sabha election bam rahange nomination tebe mai ge panai go nomination file te dele zai nomination file te biza japam nge be face angyan janai loi gai dele zai pam nge be face Lok Sabha election bam rab za ka peke hazing kai mai ge bam gulei zai West Bengal Bardhaman ge Indiaram go Prime Minister Narendra Modi rally bam ge Congress MP Rahul Gandhi ne rebereli gene tarhang nomination file te blam ge reactively zai pane sa za election go result nchi chak tele rangbei de zo sejada wayanat ge dilago zai chuna pa nta hingza ameti gene rebereli ge pakai dai dele zakachedle ima rangai nei belale hingslo zai pakslo zakachedle Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne Rahul Gandhi perege Rahul Gandhi Pakistan ge bzitet kasangle Pakistan ge election tadina dui gulei za cheu Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma nan znai ka peke zik chum rimai ge saja Congress go leader Rahul Gandhi Pakistan ge bzitet kasangle election Pakistan ge tadina dui sing gulei zaka chedle Pakistan ge election bamjan tahli dina pa Rahul Gandhi je dui lagle zaka chedle zai pachu samne be blog ge India ge ndai gum gulo je Pakistan ge cheu je bamnus du India ge a kadat gulei je Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne salei Aigena na mai ka peke zimdai ting kum chana jang khai zimdai kam mai ting chua ke de rein sa po zal loi gai dele